Ukhuzana wayejika kakhulu laphana, hayi umjayivo ongaka asiwujwayele la emabhenceni. Right, asikho lapho. Yazi maningi amavidiyo esiwenzile nesisazowenza and kuningi okuhle esikuvezile le nsizwa. Kodwa ngibona ngathi akukho enough, akwanele kahle. Ngibona ngathi kunezinto esikhuluma siyishiye ezisalayo. Ngoba kuningi kakhulu ukhuzana kwenzile. As much as abantu abathize or uhlanga oluthize usuku nosuku luzama ukumpainta as umuntu onjani njani, engathi akekho right, unenhliziyo engekho yinhle. As much as bezama ukumpainta, but again and again kuyaproveka ukuthi into abayishoyo ngokhuzana into esuke isemqondweni wabo. And unakusisi asikho iskandal, ayikho into ethize wrong, akukho kubi okwenzakalayo mhlawumbe okuthize okwenzekile eGama Khuzana. Kodwa unakusisi kuzosukeleka into ethize ezokhandwa ngayo ukhuzana, kuzoba nento ethize ezokwenzeka just nje ukuthi benidunga imiqondo nisuse ifocus kuye ukhuzana. Yizo izinto abantu engihlale ngibatshela zona. Uma sebefuna ukunicasula sebeyanasa, sebele bedrop ilist lekwaziwayo ukuthi ukhuzana akekho khona. Bedrop nje ama-million kuthiwa hayi leli khuzana uyahluleka kulenza. Kwenziwe nje into ethize. By that time ayikho ukhuzana record angenalo. Wonke ama-record unawo ukhuzana. But they will find a way ukuthi belikhande lelo record lelo. Njengamanje yona into okumele niyazi le eyenzakalayo. And akusiyona into engakhathaza anyone. Just that nje baniprovoke on purpose ukuze ni-react. Nengohlele ngisho anikwazi ukudelela abantu umlando wabo oqale nge-26 August 2023. Hlele ngisho lokho. Abantu ade bewunyanya uYouTube, bewunyanya uSpotify, benyanya kwasana ithinto online. Anikwazi ukuthi nina into beniyenza for over 12 years, 13 years. Ebese nina niyahlupheka enhlizweni. Siyazi khona ukuthi ukukhuluma bayakwazi. Mhlawumbe nibaza lesithenje angazi, baza la kukhulunywa asazi. Yabo. Akukho into okumele niyikhulume nani. Niveze, nibatshela abantu ukuthi akukho kusha. Okusha kunina kudala emandaba. Khuzana ukwenze konke. Ngokomculo wakhe ukhuzana sekuyigrace kaNkulunkulu ukuthi lokho achieve zonke lezi zinto ezenzakalayo. Ukuthi aqhubeke, aprosper. Adlalo live kwi-Rick Ross Durban Fest kube yena yedwa umuntu kaMaskandi kwenza lokho. Into ke engadunyisiwe, engaveziwe, okungakhulunywa ngayo. Ngoba abantu abafuna ukuveza izinto ezinhle mhlawumbe nabo eqhawula mhlawumbe bayanqana ukukhuluma. Kanti ukukhuluma kunalutho. Usukuveza nje izinto ezinhle ezenzakalile ezikujabulisile noyibonayo. Akuyinto ehle kakhulu. So this is just a reminder ukuthi ukhuzana ubuya kuphi, yiziphi izinto azenzile. Lama video la noma engahlala isikhathi singanani lapha ku YouTube. Even abantwana bakhe bothi bayakhula, bayacheck, bethola ukuthi ubaba wabo kunabantu ababe appreciate umsebenzi wakhe. Kunabantu abenza ama-video, bakhuluma ngento enhle ayenzele uMaskandi, nento yokuthi asondeze abantu abathize, abogogo, bani abantu asebekhulile, ingqwele ezithize ezithande nje ubuyena nangendlela abehave ngayo phakathi kwabantu. Hlonipha nayo yonke lonto le. Okuyizo nazo zonke izinto engavezwa le ukuthi uzenzile, impact abenayo. Nanokubamba uMaskandi ukuthi ungadilutheki, ngabe sekudilutheka yonke into.
kungasazeki ukuthi kwenziwani manje, sesiyajiva siyagroova la sisemaklabhini. Khuzani ababuyisele abantu ukuthi no, izinto zihamba kanje, ningakhohlwa. As much as nina kule last 2 years nichoma ngakho ku-streamer, yes, I've been there, I've done that, ngingedwa esidlamleza. So now nani zamani sekuyisikhathi senu ukuthi nikhombise nani ukuthi benenzani, beningalovile esikoleni njengoba kade eyibambile ewuye yedwa. So nje-ke ezinye zezinto nje kumele niyibuke nje, ningayinaki. Ken imagine umuntu umhlule for 13 years, 12 years and a half, ebese nethola i-chance ukuthi abonakale, bese acabanga ukuthi uzo-erase yonke into owayenza lokho wafika. It's impossible. You can talk, abantu bangakulalela, but lo mlando lo uzosusa nini? So into engekho le. So qhubekani nje niyithande idlamleze, nisupportayo, nithanda umculo wayo, nithanda ubuyona uqubulayo ngendlela eyiyona phakathi kwabantu. Yikho kodwa nje lokho umuntu efuna ukuveza. Niselahle ngiyabonga.